Kaseng samla mau lai pulun galalek banyak du chief engineer katanat PhD ban pen pau yu kajing e akabe dei bat kajing kadu syakashnang mau lai baro kwe bat kajing dan kaman pen pai shaman lagi tliu yeng baro aba keren shikila pathai kubor unong yalam kaseng uba Samuel biam ule thu bagi nong shong shnong ka mau lai hi baro kwe kidan kam ye kajing pen pai shaman lagi tliu yeng namar kalong ru kabe ya kinong shong shnong bakin yang up haki sarkari bat ru bantiet ya ka naki kali ket halor kani uba biam ulayat hu bana kaliang CE wala ulayat hu bakadei ka kam kabale deki officer barem Henry ulakular pat pan shim khia hakabedei batkani ke jing e baki mat da hinong shong shnong ka maulai engineer kani kuar mata dengan yang keseng kawan kadai nagamenta kani ka pemulai kani ka house connection pi ka video kani ka house connection pemulai nanta ka kadai ka isu ka balas lamba ka baki pai nang sosong mulai akilak community ha bun ba nam yen biar ki ju kunso shangi ya kani ba la complain yu yang ni ka ba ki kwa ya house connection Luar biasa tu gimana mana kita lang lagu jang jendan kam kepada kita bermi dan yang kita berkuat tham bang banding yang apa sekali dan nomor pemberian lang yang berkait pemberian itu ke house connection itu bisa dikuat lang benda lang kita dan mereka sekali perlu kalau mbak biasa tu mbak lembaga jendan jangan lagi yo ya ke house connection kumtu kalau mbak kilak membiak lagi jang jam bat kebaar kalau mbak harga kaban tiet nagi kadiket kumtu lalat tiet nakata tekla yo bat pada house connection takani kadi gejik perso jang kinok shong shnok kani ka kam ke batang benta kani asli mbak sim la yo ban sim ban sim ya kadi ke bental ban ya kedua saki buat di bahalut di badik pek kani nak yang di office PhD kada kalau bang ya tuku bun kam le jok kam de keseng nang ta pada menhagani haji sang lamur banwan ke tuku na kam connection kumtu sim la yo asu banwan de hello nang re bagi yo alat ban ya kedua bentan nak ta kadi gejing ya jang ipai pak nang shong shnok jang shnok mola kai bagi pensngo hang ni hapo kalau hagani ke juan ni kedua jang CE kalau ba appointment kom kalau ba ngila request CE ba la kunu ini ulong no ikani ke jang anut ke jang ipai pak nang shong shnok jang shnok mola ban yo ikani ka house connection kawata house connection lembaga PHE kaba apa kalau nama tagi dan lupa gini ke existing kaba ini ke existing kalau ba kadaba kalau ba yo tak arsin sitio haksi sitio yo tak arsin kini ke house connection ma yo tak arsin kadba kabalengo kalau ba kisnong kabaleng sabar kisnong mulai pak yo ba andrusin andrusni lanen news ni haksi sitio kataru yo lang ba mustap lanen bendian te kani kadi gejung dong jangi ki pai ba nak song jang mulai niwan hang di bende kendu CE bat ka ai ke masutrat kalau ba nagal yang jang CE ru yo ba ila suthu e ni gejung e jang pai ba nak song jang mulai ti nagal yang jang iru ga masutrat kalau ba yo ba nle sendat yang ni ke kam num la ban le lamar kani kejing bam bio gal kadi ke isu ke aslam ha po song mulai ya kani ke house connection dan nagal yang jang i lembaga tu city ke bangila ada please CE ke bangila request CE ba ipun orlong ya kani ba nagal yang jang i yo ba sim khia in hab ni keran hapo ka office ke jang i rekat lambat ke wiki engineer da kanu galak tunti balak ban ram ban solve ni ke problem jang snow jaga snow mulai tega ka ik basultanat kalau ban nagal yang jang i la ai ka asran be yo ba it sakhat ya ki officer ke jang i basian insa tapi da kanu galak kelti ban pun orlong ya kani jeng angdut jungi kata kalau ba hakajaka arsin sitio yo no la kumno rusin lani to sebut minimum la dangi yo tang sausin lani sansin sitio ka de jeng motoy ko khrau tamar pisu thu la ba ta arsin sitio yo tang siteng kenta tang kumbasan spalitar da kumot arsin sitio kumot kalong kumno si hajar litar kuwi kalong yang kadang kumkan riul ni nyungun te sitio ko numla bandap tang akan numla ban cover up ya si hajar litar kan nam la jeng kam jabi kesan di berkowe dan nagal yang jong CE ya suthu hai kata ke benta pe long itu sim khia ya ke benta
ba sian in sa pentip sa seng bat ru in sa pej ya kanu kala unti kepala konsol fi ni ba ngila stress bhai iru i ba di belong long kat pelong hiru ba lada kisnong ki berian ki belong sebarang kisnong mulai ki yo rusin stio kisnong mulai kepala nang he susu kat nang mi kisngi nak kisngi ke jimbun bori kala nang buon ki su thu ka di konsumsi ke he ba ke ba ki pai nang kisnong ki bun ma ki buat sukhen betang nak kam buat tak ni ki botol su ki lada lupa pembahasan program de nakal kat no tam ni nong sok stop de gini benta ke bangi ngila personal sei ban nakal yang jong iru isu thu e kani benta ba sian in sa sim khia ya kani ka kam de ka kawai parlo sa kawai pa ka benta ka long ba habidi pa kani ki jingli ya kini ki pipe lu po mulai ni ibu kita dan ki benta ki barang sate tengila stress bahaya kani ke bentaru ni ba kani ke kam ka shlong tam ko frame ko ba ni pois nuru tengila stress bahaya kani ke bentar long ba ngila tuat jumut na iban ngila kelir ka igo pelong ya kani de la dap yetu ingin ma ni tep tu di ulain jaga phase 3 dan rei la kadim kana ka phase 3 jaga gerta shlong kana ko banwan ko nak le ko mau plak kampat sim la pois nuru nakal yang jong iru yong ba iya kani ke bentaru in sa sim khia ka ba sian insa kin sale ya ka testing ya kani na bata kini ki pai khnang berlap ya hanu gidan ke jing bakla hanu gidan ke jing duna balada dan kam nang extend susu ru ya kata ke bentaru nakal yang jong i ila ba sim khia ba sakui perlu bentangan itu ipi ka mulai ngilong dan bok plat gidan ya ka ya ka GGM scheme pi kadang ko selong mentang kini ki sau snong ani thui pi kadang kwar ko thlong ka mauyong rem kini ki khmil ti bha ban urlong nok kloi ketika jing tre ketika kam ketika GGM scheme te ketika kam hadu mentaru kadang suki bha ketika ya kaniru ani thui pi kinong sau snong kila persmo bha saka seng ya ketika pentaru hari kai ke pasultanat kalong ba na kaliang jong ki darbar snong jong kini ki sau snong kata ko bang oi pi mene kini ru kla sim khia bha ka stat nok ketika kam dan mentaru jing don kam jong ki pai ba sau snong dan na kaliang ke